Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا وشكرا لمن قال في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para habaib, para kiai, para ulama, para sesepuh, saya sangat beten kaula mulyaki. Juga ndak bapak-bapak pejabat setempat, langkong-langkong, ndak bapak kepala desa beserta perangkatnya yang kami muliakan. Juga ndak seterjana para panitia penyelenggara badan pengajian yang malam makin sebeten kaula mulyaki, para rabu, para hadirin hadirat, muslimin dan muslimat semulyaki ben Allah. Ngiring langkong timen muji syukur da Allah subhanahu wa ta'ala ben ngaturaki salat ben salam dan selera Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga kelaban syafaah ben barokah Kanjeng Nabi kaula panjenengan terparingna tetap Islam ben iman, terparingna selamat dunia juga selamat bagi alam akhirat. Amin Allahumma. Walau anna amilna kulla hinin, saking kaula panjenengan abuda aki ben bektoh li Ahmada maulidan, kaangkui melaksanakan maulud tah Gusti Kanjeng Nabi itu tidak berlebihan, malah wajib tretan. Alaihi minal muhaimini kulla waktin, bunda Kanjeng Nabi al-muhaimin ni ka pangeran kulla waktin pun saben bekto salatun ma bada nurul kawakib, maca selawat tak buang budak Gusti Kanjeng Nabi, Pak. Ya mun karo ben taun sobung benaban pangeran pun bektoi ko, Pak. Maca selawat tak buang bu pangeran. Mak bedoreng mempeun tak ndak maca selawat ya umat nomor berapa ya. Penting peringatan maulid ni kebu. Parlonan apa? Ya mak leoning dek riwayat Kanjeng Nabi. Ya banyakan orang mempeun nikah ke riwayat Nabi, nama sok pateh tahu. Lu kecerita nama lampir ke apalah. Manter oleh barokan mak lampir. Kanjeng Nabi ni ka mak leoning kaula panjenengan pesera saongkuna Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad ni ka orang paling kecintai ben Allah Subhanahu wa taala deritan.
Jadi wajib kau leban dengan ngauning. Munda oning apa-apa. Ya mak lebur depak rasa tresna, lebur cinta dek Kanjeng Nabi, Bu. Bolan jak nak kanak kalau tidak kenal maka tidak sayang. Montro cinta terus sayang ngane kaya kenal keluh. Katina apa cara nak mengenal Kanjeng Nabi? Ya lebet riwayat, lebet ceritana, lebet biografinya, perjuangannya, akhlaknya. Pas beda cak-cak tresnai ka iya. Ini mau tahu nih, bila saya cinta? Engki tretan cak oning bela punten. Lemula cinta dek Kanjeng Nabi apa-apa. Oh budo buna Kanjeng Nabi, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Tak laki atak bini adretan kor tresna dek sengko, kor cinta dek sengko de buna Kanjeng Nabi keperenga ben sengko masuk suar. Alhamdulillah. Karo cintai kesareng iko. Mengke Pak kesareng masuk swarga. Kanjeng Nabi bala ada pu kesareng ni berarti masuk swargana Kanjeng Nabi. Benih masuk swargana ring situ bondo. Ring situ bondo makin masuk swarga paling swarga bemabo karo kelas ekonomi. Salah banyak rengek. Bidaterina bekleng jeleng ngara. Tak ingat suargana Kanjeng. Tapi orang mempeen, harus mempeen kan. Tidak menutup kemungkinan masuk suargana Kanjeng Nabi. Kengkik menikah kortresena, lebur, cinta dek Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi Bu cek kecinta nani kelakar patot. Orang agun tak nemu dianti Bu kegenteng na Kanjeng Nabi Bu. Napa mon karo lakin sambian Bu? Aduh, ring mempenya ring genteng ni kamelarat. Orang buat coba apa tompok. Duma anda ampian Bu. Insya ada boleh dah Ibu. Kanjeng Nabi ni kagenteng setan nemu dianti. Dalam ada buaki kagenteng Kanjeng Nabi ben Imam Busiri dalam burdana. Kasyam sita dhaharul lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tukil lutarfa min amami maula ya zali fama blagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim maulaya. Telah Imam Busiri dalam ngarang burdana nika adebu tretan. Engki penika debuna fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Kalau menurut ilmu pengetahuan Kanjeng Nabi itu hanya manusia biasa. Tapi wa annahu khairu khalqillahi kullihim, bahwasanya Rasulullah itu adalah makhluk
yang paling indah, yang paling mapan secara keseluruhan. Ahsanan nasi khulqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa. Ahsanan nas kusba kusa manusia dalam bentuk dalam robah bentengka salah orang agwanteng tengka nama mapan tretan ring mimpeun nika Pak make tak pate genteng korteng kana mapan akhlak mapan banyak ring lebur kok iki napa punten napa boleh pas bodo ring ganteng ingat Kanjeng Nabi akhlak mapan dia pengirane kang ngalem de akhlak Kanjeng Nabi mun ning membean saya rasa ngalem mak makanya tetanggana cantik pengiran ada bu dalam Al-Quran wa innaka la'ala khuluqin azim saungkuna Muhammad beun dia sean di akhlak seagung akhlak semul je pengiran ngalem pak sampean oning ken kama akhlak Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nika Pak situng bekto semang kata hijrah dari Mekah ke Madinah ku tak terima ekepong di kafir Quraisy teritan Kanjeng Nabi sedekna sedaya nyambi pedang nyambi tombak tak Kanjeng Nabi teritan laik niat pun sampean oning akhlak Kanjeng Nabi bektona la ekepong teu lima bireng kafir ku tak tek Kanjeng Nabi teritan aneka akhlak padahal cek saking Kanjeng Nabi kesokan alaben orang ring kafir rebak penah ring mempeun jak pongampong cukup Kanjeng Nabi kesorang cek saking kesokan tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Ini loh akhlak cek ngoneng Pak situng bektoh orang Habasyah ratu Habasyah aneka ada budak Kanjeng Nabi gula percaya Gusti panjenengan neka Rasul panjenengan neka Nabi lain orang panjenengan neka abang kicilakar gula Nabi gula Rasul iko apa iko punten biasa namun para nabi para rasul nikah aga duwe mukjizat Gusti napa panjenengan juga aga duwe mukjizat aboh mata andi aja gula nabi gula rasul andi gula mukjizat iko kita langkong Gusti gula tero oning mukjizat panjenengan mbok bisa ada yang Gusti obong ki bisa Bektona tengah malam kira kol 10 kol 11 malam Pak bulan tepan purnama punter bulan pasti aja keluar orang nih dari yang pertore keluar nih kak saksi mukjizat nih kok ku tak bulan nih kok ibi Kanjeng Nabi nyanter dek Kanjeng Nabi bulan bu jajal orang sesitu bondo nih kak se Indonesia abak kobak kapi ke bulan ada maka tu bulan pakai bintang saya paling kene tak kira nyanter Kanjeng Nabi cukup aku beun bila nyanter bulan ku tak pelepu tretan ke lobeng tanang nih kak lampi tepak tanang pelepu bulan ke kak iya karena begepeng karena cak lepu bulan Pak ajalan bulan nih kak sampai ke dedek pas saya keluar dari tanah kangan bulan pelebu kak iya nak padahal bulan itu besarnya menurut pengetahuan umum sepertiga bumi bumi itu telok nih pada bulan rajin nah
Ane kaya pelebu kaya na Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi ini keraja na ngak napa. Secara logika. Ya ngabes soreng ya ngak ngabes bilis retan. Mun amo soreng kahaper tak parlo tompek tak parlo pedeng. Nyamane pecek kan situng. Aneka akhlak Kanjeng. Ku kesokan Kanjeng Nabi. Taring umat si pada membeen je selesok. Taring salah sekuni agung seari. Caruk iko. Demak ayo. Aneka akhlak teritan. Cek kesokan alabun mampu Kanjeng Nabi, Pak. Tapi Kanjeng Nabi tidak melaksanakan itu. Aneka sopan na Kanjeng Nabi, Bu, andep Kanjeng Nabi nih Bu. Tak ingat ring membeen, bong sombong, takabur, apa boleh naik bini enruah. Bolan geleng rempeng, tinggal bentar aku tak ni benia. Tanang orang ketoron. Berapa leh kau libelian kau kon tadi ketemu leh, padahal kau lecek penting leh. Kalau seorang anak-anak kau bentar dik benda dulu berbahari beda tak ada Bu, le benyai kau. Kalau kau nambu burle pamer nih kak. Coba ring pamer nih kak, sudah Kanjeng Nabi ada Bu, uktumu hawaijakum fa inna likulli dzi ni'matin mahsud. Bu anjir mun di bareng mapan dia sempen. Karena mun itu duduaki takok beda orang dengki. Ada ikat dengki orang tak melo di budin. Enok kono pendemi pasai keco ada burung saja ada iyaan. Sampian seneka jugen Pak. Jak burle-bur pamer. Thank you Pak. Bapak ni kapolan sebine radin. Woi tonton ni pasai gunjing koworo kata emor. Apa pamer? Saya nggak mau ketoroy orang. Ada takmin lo di budin. Mon di raji mapan radin nih ke Pak. Sorodan peratin pas pelebu ke kamar. Lepas somek selarkan darah. Pena. Mun karo lain ada siapa pemendok. Lebih abi. Siapa lebur pamer tak kau ikat terwe orang kok. Makanya jak nak mangken iko cinta ditolak dukun bertindak iku wah. Ada jawab dukun tapi tapi bubutek pamer nih kalau karen di nembu Pak. Apa sakit Pak ki? Daripada melekain orang laki bening bini tak pada. Orang laki nih kebu bila melekain apa sakit langsung ke tukang jahit. Ekor pasti jahit Pak Ali lemari detik ibu mulai sebab lemari bila keparlo yang ku ini kan yang laki. Mau nembuk melekain pun tak langsung ke tukang penjahit ibu mulai geluh ngonceng aki tetang waduh ikonik maborok matemor malau madojok mun kita ada teng ikonik waduh pasti keluar kain karo bener beri apa mer hari ada yang kau semelek gelak rek bodoh rek sesuma panan kain arep apa nalos lagi kau tak cocok kelera bulan tua gelu hari mau nak kau taring nyaman pantas le ada tak boleh le jeleng memberi keler waktu hari tak cocok jadi aduh kain nongke toron bener beri pamer bila mari dari tukang jahit kletan bener pas sampai lemari coba gelu pengobengnya dan kaca aduh sampai tajuk ada teng-teng nak orang kene rehano sampai gigir waduh teng-tengan coy kayo apa meran teng-tengan ya mau senek kene coy teng-tengan ini kemapan retan ting sepo dempo coy kayo ngolpai kayo
Silakar potongan na nga adrin. Nika bobota kambu nika tretan. Cek lebur mon soromer pamer karo. Engke mon bapak nika tak lebur pamer nika Bu. Lambo ki cuman samper katina apa kombu mon samperan. Ku tak koncon samper nika tretan si bobo itu aja di atas. Pas sampai lagi kan sesamperan bila atengkan nika male padeng betesa padeng pokanga pamer. Deki kebaya karwa kutu baru nih kae pemabok. Kotange begini. Jadi sosong luwai dah. Pamer. Mangkene ka alhamdulillah dretan ngang pilo dress lajong gen soko thank you Bu. Engke ku tak sepit kelede Pak. Kata satu ot. Ya ramah tak abongkang segade. Ingat kanjeng Nabi, kanjeng Nabi nih kebu sopan adab, bun seburengan nama pan, elong bulan elong kanjeng Nabi nih ka ide buaki ben Imam Tiba, alifiolan fimimiul fam minuniul hajiwa. Elong kanjeng Nabi nih katretan lajong keng mapan indah Bu. Lain bi elong ada belanda India ETP karo. Ijang lajong iya keng jorajo. Duh cuk kebiya tong-tong ada. Sebalika elong areng mimpeun. Ingat jempu aing geneng benyak. Salah pepe mercat senikan ya nek bini ngwalem mata odi taning salah sekuni ngambul taning salah sekuni mengget ada emak ase mercat ya kanjeng Nabi make genteng make mapan tentang ini ngambul Bu. Ngambul bukanlah penyelesaian yang baik. Mon bede apa-apa nih kabungok kebele transparan rang terah bene ngampul Bu kebele kemudian iya tak cocok kak sing ngajak beli ipole tak nyaman bene pas nengen make bentai tak nyambit nyang ketem ngak catot ngeding dot. Ampun cek ngambulan coba thank you Bu. Anika tretan lesan bolan lesan mimiul fam lesan kanjeng Nabi nika mapan bibir nika tepes mirai ngak seang kuilipen kak robo anika kanjeng Nabi berarti cek kecinta nika lakar patot pelo bolan pelo pelon kanjeng Nabi ini karo om tretan orang salaman ben kanjeng Nabi pak polo are pak polo malam rok manika cekak tretan mau ke boco mau ke sabun
presiden 32 tahun. Ada saya bengaro-ngaro. Ada demo, ada apa, 32 tahun. Mulus kepemimpinannya. Anak pating butin seda, ku tak geger sekali ngado, Bu. Berarti saya pengaruh butin. Ngeding tin. Mending laki nih kesobung napan, Bu. Bu nih nyalaki saya laki, saya tak laki lambu tak sekolah tadi apa ya tak bisa sorosoki di mana bene saya laki sampian tak pengaruh kok. Pas debuna para ulama katina apa orang bini saya tak pengaruh. Torai pak lah beda orang bini lebur maksiat tak buang, Bu. Aduh, arasana nureng ke budak ke timur. Kelakona saya taras ya. Jangan gula dengan lek selek tak nyari kotok. Kotok kita oleh ku tak datang ke oleh Pak Lekor lah. Wah, ada iro hilir kabeh japok. Montak nemo saya kekan deembuk nih Pak, makai esen Roma, iber-ber. Ila ke benda ke tak ke. Dekik mantau bolan mantau, mun benda tak cocok ke. Wada, rasane topes bi ke tak ke. Loh, kok mantau sesetia dele tak ketepaan nih kok. Beda apa ya? Tak tahu. Kalau sangat lagi tak jaga kok. Marah mantau apa ya? Ala kok tedung dak tobuk kok. Salah tak alak kok makan dak benyan kok. Apa? Mungkin sampai montro di manto saya tak libur tedung, saya tak tujuan ngakan, Bu. Cek nyari manto saya dengodeh. Nyari manto nih Bu, saya moromor sangang polo 5 ada tak tujuan ngakan lah. Makai selepean pada maksa. Tedung bolan tedung nyak jaga betul nyok kapi. Betok ngelkel. Emangnya mana kana dengod ni kala karta ibarat tak ete mormannya mana tedung jentu jenenga. La toro akila mahare gua aku tarik lambu tibi. Engke Bu marah kita pengaruh kok Bu maksiat. Lakok langkong bab aurat Bu topoi aurat nih kak. Cak karontar pengajian tok kodung patrapat kelam bibir ngibir. Wah ning muni po compo ada apa? Salah tak kodung tak kelapi. Kotak aglojor ke bara ke remor. Badat ada Bu. Pabrikan. Kini kasih cengoceng. Rezeki saja jauh kelakuan maksiat kok. Engke tretan. Kan melana dalam Islam ni kadang laki ni kalau wajib ajaga kaum binean gak ruah jaga Bu ni kapa tak ning lantor. Wajib orang laki tampuruan. Ngeding Pak. Mondeng bini tak oleh tampuruan ke selake Bu. Coba haram reng bini tampuruan. Tusa raja esen noraka. Dati nama tampuruan. Monta eklunyok bi noraka. Apa dalam Islam mak reng laki si wajib tampuruan ting reng bine tak ibeki. Boleh nyatanya ada sampian Bu, sampian lambe bokto nanti di kemantan sampian eka kabin apa ngabin Bu. Macam karo kabin wa metua reng bine neka kabin selake senga jadi reng bine neka andin selake reng bine dia laki neka tan oro andi ngampong ngeding bong bodoh dari ngampung nerekain selar kelar duduk emak ay kok ini karo ngampung
Orang laki ngabin dak reng bini ni kabu pada bener orang melesape. Orang melesape pasar ke bemole. Bila dia pada compok napa orang andiin sape, napa sape andiin orang ah. Nan? Ya sape di orang ya pacar orang ya. Apa yobu sape ya apa cekel. Keng saya rasa wajib kebiaki kandeng. Orang agabai kandeng ngangkui sape napa sape ngangkui kandeng ngangkui. Ya orang mosok sape aja urunan. Orang laki ni kan senika wajib kebiaki compok dek sebine. Ya binolot kemampuan, tapi usaha ke arah itu harus ada. Usaha dari masih andi compok senika tretan. Saya rasa wajib ngarek. Napa orang ngarek aki sape, napa sape ngarek aki orang. Orang ngarek aki sape artinya saya laki saya wajib abri belanja. Wabima anfaqu min amwalihim orang laki seabri belanja de sebi ne artinya selaki sealakowa. Monoring bini ni kada guna Kanjeng Nabi tazawwajun nisa fa innahunna yatina bil mal. Orang bini je tak usah pelako. Kan eka bini tok je le. Berdeteng rejek. Cak pelako pak. Soro nang dalam Roma. Ti nama so osot tok benari. Galian singset soro bak oyo gua. Ya magereng mempeun korek pentein terima tak mapan gia deh ibu. Mapan anon siapa si pelaku biba bapak soro rao soro manja kadang soro kenapa ablija soro dagang soro meracang kadang soro ngasak pas yang bine jemur selar kelar apa nare biba bapak nih kak kini kadetin apa sakit aduh bungambung orang mempeun nika mapan ratin keng am. Kanjeng Nabi nika Pak rajin nika sanga Pak. Belenjei sedaja ada seepakon alako. Nika ceritan. Apa saki mak ulama kiai nente Kanjeng Nabi sedaja nyai ini kena ngeneng dalem beri belanja beno. Masa beda nyai alako agulo jor ke berak ke timur beda. Tak ring nyai narik mempeun ya. Duh ki laku le temulang malang di tengah perapatan duduk emak iku. Nengeneng dalam Roma orang bini nika barokah bu. Nengeneng. Cembu tak nyaman neng gesokon. Mak kita kaya laku karo aduh agulo jor ke tetangga. Ya apa cek neng ah coplak tabu celah aneka deretan kiai mak ulama abesakin ente Kanjeng Nabi barokah tak itemu lakona odiin manyaman mungkin apa punten masuk beda kiai posang nyari lako ada tak itemu lako na barokah bu gajo telem tungket tung montor lap gilap mon karo seeduk erbu aking toking benare pak ombi kok sape kok ajong benarek tak ingat ring mimpeun ada kok kan kedua lah kayak bine ki laku le temu balapan gimana kayak ala kok kan kedua pada lopot dari barokah ngerasa aja sih melihat motor mikirin utang gak dipotos ngerasa aja sih melihat kok daging benar ada kok gereng yoyo monsenya matahu di tempe istiqomah benar tak mbak sih
Salah saya aku ring kurang minyak ngirit. Kadang sebaro ki mata sebaro itu mau boton. Aja tempe sangar demi. Tak barokah. Anapa polanta atoro kanjeng Nabi rajina sangai belencai seteja. Lalu apakah di dalam Islam kaum wanita itu dilarang untuk bekerja? Oh tidak, silahkan, asalkan jangan meninggalkan kodrat kewanitaan. Lalu apa kodrat kewanitaan itu, Bu? Oh nengampian, Bu. Nen? Kodrat kewanitaan neka, Bu, artinya reng bine peneka dikodratkan hendaknya menahan diri di dalam rumah, Bu. Benih polan saya ngandung rembi. Mun karo ngandung rembi, Bu, penteran koceng ketimbang sampian. Koceng mun kadung ngabuduken gen pak gen menem. Ya tau ning ngaserok. Make buduken benyak butuh pembantu dah. Ketibi make abudu libelian kurang darah tah. Ya ada koceng orang. Kadang mari abuduan buku tak salang tabung bi koceng. Engke acak lonca varises tah betes ada biasa dah. Jadi kodrat kewanitaan itu menahan diri di dalam rumah. Apa? Karena Pak rezeki nih Kak Pak benitoron pabrik, benitoron proyek, benitoron sabe, Tegal, pasar, kantor. Benih Pak. Rezeki nih Kak malaikat, pakon ben pangeran. Nyapulaku atu malaikat nih Kak Bu, dek pok compok nih Kak. Penarik keng malaikat senyabe rezeki masuk ke rumah orang ini kali tulian sebine beda panja mon sebine beda sabe rezeki ni kabi malaikat Bu selake alako iman diman nika rezeki na lancar jalaran sebine neng dalam rumah kemilan atau lain Pak orang mon diraji rangi compok selake nika rezeki na melarat alako apa abu tak detik jadi sebine rangi rumah. Jadi malaikat bila datang itu lihat sebine tak ada rezeki ke beli boleh. Kelakuna datang boleh sebine itu mau tak ada boleh. Ada rezeki ke beli boleh. Tadi itu uban. Menekiai mak ulama ceklah kerajinan nang compok. Tadi nyap datang sabar kelakuna datang buah pok tompok rezeki Bu. Terletak iabi baru Kemilana sampian Pak mondi raji ni kata pernah compok Pak cek kir lepas candek raji na sampian bengaki ke sokon lencak abu ajam karon jangan sedikit lambu sedikit kaki ben sampian Pak cek lebur makon orang bine ala koh orang bine mun kadung alako kadik berhasil selake secelaka apa sakit anapa kok polan cak ring jebah wong wedok iku swarga nunut neraka katut swarga nunut neraka katut artinya napa orang bine nih Pak mon selake soki sebine noro soki nika swarga nunut tapi mon selake melarat gelem tak gelem sebine noro melarat nika nyamanan neraka katut nika deretan selake unggah haji sebine tak noro haji nika celok buat wajib swarga nunut selake jadi petinggi sebine tak nolok jadi apa kalau ning depor ku tak celok
Suwarga nunut. King mon reng bine tak bisa nunut Pak. Pas bine ong ke haji, selake tak haji, napa bisa selake celok Pak Haji? Tak bisa. Reng bine tak ning nunut teh. Pas bine jadi petenggi, napa selake celok Pak Tenggi? Tak bisa. Reng bine tak ning nunut teh Pak. Kan mela naring laki ni kadretan wajib tanggung. Nente Kanjeng Nabi tanggung jawab lahir abri belen coba. Kanjeng Nabi ni kai belanja setuju rajin. Ada sepakon alako. Bode sekesokan alako karo Dewi Khadijah Bu. Dewi Khadijah ni ka obu wanita karir, wanita bisnis. Pedagang besar, impor ekspor Dewi Khadijah, tapi tak oning keluar dari dalam, memang mempunyai orang-orang yang dipercaya Bu. Kan melan Kanjeng Nabi tak oning alang-lang. Selesone kadareng Dewi Khadijah mempeen. Cakaro dagang kangkong, soare tak mulih. Jadi ada ke ngapa yang tekai. Tidak dilarang bekerja, cuma carilah pekerjaan yang tidak keluar dari rumah. Ngeding Bu. Cek alako acei, cek alako nyulam, cek gebia roti, cek gebia kerupuk, cek keluaran dari jompok kok. Senika nika barokah tretan. Anapa? Karena seorang ibu ini adalah cucukan pelajuan. Napa saki nak kanak Bu mulai sekene itu dah se paling rajo bila preman dek compok seesare ka ada ni kasera Bu bapak napa Bu? Embu tak kira tanya bapak dan nak kau tu kentra potra na bapak anjil lemon mole seera seesare. Yembu iya. Masuk bodoh bapak preman ni kaposang nyari ertina. Ya dah mungkin. Untuk itu seorang ibu itu hendaknya di dalam rumah bapak-bapak ini supaya mampu menciptakan rumah pernah ada embu nikah ngending Mbak yang pernah gebe jompok nikah yang tertutup apa saki kiai mak ulama nikah bila dalam tengah pager mobeng Mbak. Ana apa maki agar pager kendu meter tek kina ingat kak ruah besaki terus nih kak benih takok kemaling benih takok kerampok takok dek guste takok nyai keluar kelepai tak kodung nih kaki beda pager yang keluar tak ngetelak mon kaya cakap coba beda pager cek open bar serba terbuka. Jauh jaring madure kok Bu daripada cecen Nagasari jelemapan apun tu ya ada penyakit terak parah engkin apa punten jaring membeun ni kata di cecen apa kok cecen bikang salah abang kang aduh padang terus keket tah. Nah disinilah kaum bapak itu hendaknya tampuruan. Tinggi Pak. Ajeg. Tampuruan ini kak ajeg Pak. Bener nyanyi nokol nyanyi mentong karo bener tampuruan, mon karo gila. Tampuruan ni kajaga lah malah dia punya Kanjeng Nabi mon berdering laki tak tampuruan dek sebine tak tampuruan dek nak anak sila praben cak dayuth ben Kanjeng Nabi dayuth nah apa artinya dayuth germo kelas berat wal iyadu billah terparingna selamat tangki Pak kan milih panen kapan jenengan tampuruan
Kadang saya bini mangkat tengah malam ke TV, datang tengah malam ke TV, ada saya laki karo ageldaan. Saya germo ya. Germo beun. Da emak amo. Kadang saya bini ala aku dulu do pada Malaysia, aku tak saya laki tanda tangan. Saya germo ya. Pas orang bini pelaku kejauh nadu macam endeng ah. Pas orang bini penyari PC kejauh nah. Ya pokok oleh bu makai buri jual. Siapa baju buri neng bini. Taring buri neng laki dari meliak. Maka ibu kita ada nyon semua tanggung jawab dek sebine rajin nikah kerja bagi maksiat itu tak itunya panjenengan ben Gusti Allah katina apa orang bini saya pengaruh debuna Allah dalam Al-Quran fasalihatu qanitatun الغيب بما حمد الله. Orang bini saya pengaruh, orang bini saya solihah deguna Allah, torai bala beda orang bini saya konitat. Napa artinya konitat? Konitat nikah bu lebur ibadah, tak ada maksiat, keselake ngabek teh. Kayak ibu lebur ibadah tak ada maksiat keselake ngabek teh maka lebur ibadah tak ada maksiat mun keselake langka keselake kurang ada karas kia tak pengaruh iku bu hafidhatul lil ghaib. Mon selake tepaan ghaib, selake tepaan sobung keluar, sebine budi nika oning ajeg diandiin sela. Ya tunyana ya pelencana ya beres jegah. Cepolan selake keluar ku tak beres ya osong ka kondeng tuan. Saya tak pengaruh ya, cengonceng melarat. Ongkuan. Langkong diandiin lak selake sepadeng penting, Bu. Ngeding bu, napa kok? Saya nggak esen samper nih kajeg. Bulan saya lagi keluar kita esen samper itu nyap tetangga arah saya, nyon semua orang. Dan nikah ceretan bima hafidhallah sekadima pangeran juga noro aja gah. Nikah pak katipun penapa ajarna Kanjeng Nabi da umat nikah makle nemu kebahagiaan dunia akhirat ya saya atoro saya nemu bunga mau saya tak atoro makanya kan bila tak nemu bunga salah itunya nama melarat ya akhirat tak masuk neraka nyon semua orang tapi saya atoro Kanjeng Nabi dunia akhirat nemu kecembe Allahumma oh sejam seberapa terus lagi ya terus oke alhamdulillah kisah ini kasih tegaan tak tahu kebayaan orang ngoko engke pak gula saya keluar dari compok ni kakol telo do pak kaya kol belu istirahat sekejap gula sudah tolong lah tuah aduh si abelia ni cek melarat tah ting toron dari motor ni 60 tonton tak pada sekenceng manceng bu soko ni cek beren retan ting jaga ting toju gula tanya ke dokter apa pak dokter soko ni tampui macam tak kelemberes jadi napa tengki anu bi pancenengan ni banyak kelunong ngepe kok ya kan mau tak nongep cek iki deh jadi dina makin nyaman aja guys
Oke, para hadirin kerana bernikah sekadar saya bisa aturaki, moga-moga bermanfaat dah. Ben moga-moga pondok pesantren Nurul Masyhur pernikah itu tiakia pondok pesantren sebarokah. Bisa atoron binoron ila yaumil mater ta'ambuah. Belajar mengajar di pondok lembaga pendidikan pondok pesantren Nurul Masyhur mater ta'ambuah mu tak telek ya kiamat. Allahumma. Dan moga-moga mengeluarkan anak didik yang betul-betul berbobot dan bermutu, ilmu na manfaat, ilmu na barokah, ilmu senyambi keselamatan dunia. Allahumma. Okay, para hadirin kerana bernikah sekadar saya bisa aturaki, tak langkong beda salah, beda korang, beda lebih, langkong-langkong mun beda ocak saya resem. Thank you bu. Saporana bu benekeng gula semer-resem keng nikah ajarna kanjeng Nabi. Saya penting panjenengan paham dek bahasa dan gula. Kira paham tak paham pak? Paham ki? Alhamdulillah. Mun tak paham mereka gula nikah dah diurosak. Thank you tak? Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.